butuh butir ares wau kanthi asa punika dampun wau Gusti Dewantar saha digelis makin parebutane matur mula daging nawok yang arah bantu kau bantu uyak diwantah kegaen titiang ya ada kejak temu dan apa ya aku kuwi nado tenyen jatmu ane purun langgal-langgal dingong tuah pacang sidun ada kawin tenan jatmu ne punika puput motor aku wau kadiasa punika candha katur parebutane sami ugi genek saka digelis parebutane unggah punika aji ugi desane sampun kesayangan Sisian resi dah mising laris padu iri sampun laris itu kagelarang punika ciugi mau sana ake punika sisian itu maker siapku sane punika ngemasin lampu Wandan cepen daru aga wenten punika sinalih tunggil sisian itu anak mereka sejak ngepah kayu wenten punika timpalnya nih ketetep punika kayu Rundok mereng pangkong abang yes aku dalar wenten punikahane ulung kering madurang sarak macan dalar wenten punika dek singane mengpenggal nika sane ngawos anu yang sisianipun ke canglah punika antuk singane ane ada wenten ayu dang sakeun ada kesara wenten punika sisin tukade ageng punika yenes aku ngandang punika sisian itu wenten padang sandar kilau cangkaning ageng punika sabak taler kesareng nantuk kerepek kuk sake kesander punika sisiani dantuk kilau sisiani masin padang Yaki kelintang ape sisian itu sane sampun punika mangemasin padang
sang pandita mawacana satu sedih eri sampune laris itu kajinga kedon punika kawentenan sisianyake sane ngemasin lampus maus anu sungcut sente sungkawu hangane dahan kiring sini paman sisian bapo mawas anu metu raris pawacanane dana kulisir kudu paman sisian bapo jenazah mekejang yaning kuku moyo ngana kene kenyen paman dipet parade kenyen pageh nu dini hoyong paman sinak mati ya kemo sampun mau jantan pisan kenyen paman bakal ajak mau kejang ajak masin lampus paling malam jalan malih padan mudi ngane jani ada dengan paitungan bapu lani jani matulak wali mau balik dengan kejawi matur sisian itu eri mau kadiasa puni kedake wacana dana kirisir mau saner aris matur sinarengan sisian itu daging wacanan resi daging nawak karatu sabaratu putus wanta patut pisan kan daging wacanan iratu ngiring mangkin matulah ngiring nih mangkin dabang ngiring mangkin matulah kawan aturang wis iki kan kesian tiga gandong nang sama sedih ngelantur nih mangkin atur nih ayah yang kawin tenan sisian itu sane domas diri kantor masih sama sedih gagesan cangkan ning kelintang aja le punika sisian itu mau sana kegancangan pisan pun pacang mewali sampun rawuh maring jawi sahabat cerita ya indek pemargan sisian ketekan ning semangkeresi sakit sampun abah rawuh kering jaga jauh nuwun ati Eri sampune siderau kering jagat yaui mawas anu lesu pisan di kayunan
wantune mangkin daging punang caritu eri sampune rare sida rauh kiri kering pasaraman ne mangkin cari yang titiang tinggi ide sang makresiago ide resi markan ngesi kena ajaki iring saja roning kawin tenan itu wantah jujur kena esane dukirin hujan gunung daung emu genah linggih hidung ras titi wantai kering ucap gunung raung dari ke ide sampun rare situ napa raur yang genah itu ngas tahu tumul raris ide mangan jadi jalan Pak gitu ratu yang daging pengeras titi pengame-ame de untuk daging nawak karat itu sasunan tijang ngawe wonang abuannya yakti singgih padu ke bahtara sanes ide ngawi sesayang jagat buhan aku aksi sembah baktin titian mangkin durus aksi suryanin dewek kitian ikelintang tunur haris pedok ring patu kobatar cerita nendang apa ratu sasu pidaging nawak karatu sasunan titiang sane kelintang suci ning nirmala rihin ratu nita pidaging nawak kitiang aduh ne makin kitiang matur dukerin wantawi akiratu sane nitra kawin tenan dewek kitiang na beda benusya dawa
enten jetios daging tidak cokori radu wantah je mangdera residen nabdak kawin tenan jagat nuso daun Citiang sampun ngiring kita tapi punika daging tidak cokori radu sampun titiang sida ngemargian dados ratu nenten suci eri sampun raris ido titiang memargi melaksana nanging iratu nenten para moledang mapas wice dewe ketitiang sisian titiang aneh banget sungsut sungkawan titiang uyak yake pengiring titiang sisian titiang esane sampun ngemasin padem napi wenten iwang titiang inggih mangkin durus picayang titiang pemargi minawi to akeh pemargan titiang sane nenten nganutin undung yang pasupati nyalan wau kadiasa punika daging pengame-ame linggih itu makresi markan dia tumuli raris sido linggih itu sangyang pasupatis itu nyalan taru linggih itu ring aja Pangi dewa dadas kuning Resi demi yang paus linggih itu yang pasupati sugro pakulun itu yang ngojah paus itu yang pasupati uduh dewa mah resi apa ngeperes ide tatas ngejana Jani narataya apa ngoperes ide tenyenangan dewa uning tatas ring saja uning pemargi manire jani pacang nataran tiga dasar
Induk jadi ngali sajeroning maurip ada dengan agem-ageman dasar agem-ageman agama Hindu tiada nyoni maka ngering sajeroning agem-ageman teu ada paridabda parilaksana tuwayatnya ini kaper tamu memargi katur saking mana nulung Ering sajeroning raris ngelarang nangun ane ke baos iannya apa ngopereside denyan kayun idewane las cariyo nulu sering sajeroning mana kali olah susila kaping kali dengan paridabdab susilo sunaran becik silo tua laksanane ane melas do ane sandang laksananya idewu katawane maka katrini nali sajeroning larang ianya apang ke dasarin dengan antuk padu tuh ane kaping telu dasar agama Indonesia kerama Hindu patut nyalana entunya punika parjanane ane sampun maderbe agem-ageman agama inu patut pisan punika ngelaksana yang margi yang iatnya